tie de obi ka ye de wo betumi aye de won sa so betumi aye ni ye de ye be ka ho asem bibia obeye bia sa nti na enhwe sa afo no na determine ye focus and your person we no ye e de obedu ho simple ki edidi nipa bia no achi a bia nka me da social media motum sa enti daily graphic abna me fan hyase na daily graphic da bokrata ani ne 2023 national insurance fair course so na abna be wa hodwire pa sa oh my Ghana ya yetimu only 1% of public and are insured abna serious enti insurance no one more concern na fair na se no wo de to dwa se obi nka se ja ento baby but ye ni pe wo hwa ne ate se ja to ha ensuo ayira fa ha ne sa neoma no say yade say ye insure ye properties ye fie ye offices and sorry say baby ye japade bia say wo mo say ye insure atorenchem ba no say obi antimi hunu wo hwa na ba beto sa wo sika na wo de to ho no na matumi de abeboa nanso wo hwe over 30 million population ya emu 1% per and ye insure no dia ha dwene pa ntino wo mo insurance fair yi and wo mo de to dwa say e wo say wo mo set up do wo mo de wo mo mo say wo mo set up na mum ye fo no ye yemfo because ya so ye wo ye issue about insurance no ne ade no a so ho nti wo ye ma package ne ye fe ya akono am ye sure so bia be issue so we twika be 10 2 3 years nya hwe dan so nya hwe so ho nti wo ye ade na the incentives bi aka ho ebe mo obi anso issue nti me ma mo text no mo nye sanuma no mu daily graphic de obokrata ma ne bo a wono so e de ba ya no pen no na we eya rehosem pa me ko pay 13 na me ko hu ye wo daily graphic mu cleaner ne dan adankra and 9 edwini nyina gu abena ya edwini nyina gu nyansa se ho manso ya nti enye se sinsuo kwan mu ma me ko pay 13 na me ma wonhunu de ewo mu eya rehosem pa na clean nai wasa eto brodo ai na wakosine dan wo mpenhu asem ana enta ya mpenhu asem mem se sa no waspele no e wo Greater Accra ha woso wo hia atentene abena samne ne sai wono ankasa na koto asase free na ho bibia wo mun krata bibia wo tia 40,000 at that time em so to no be 2011 ya deti bibia na de amano akosine dan be mapa wa klinia na nyame adom wasa ye brodoa na wanya sika na one na yire ne mma na abusuan mu bia kwa akobɔ wo mo sese kakra na da bena yese wote wono ma na yire frɛ no womra emergency abafie abena so obedru fie na sese dan dankra na ni de nyina ya dweragu ni nyina wanka ejempo ni nyina ene machines bi a wode eye ne baking no ne ade ni nyina ya se no ya wo mo de kɔ chese ma be ma ye mre ene ya me ka se obeyemre wo ye mre ene ya me ka se Legon for staff no mo wo bungalows bi na ya ma ne bie for 1 year so ne family no entena ho na 1 year no so awokɔ ene na de enwanwa echese ma asam ne ya hodwire ene se yeso wo mo ban so aban panifo bi posifo bi nom ne ade wo mo bedwiri sa ade ne gu wo mo call lance ho no mo ko hwehwe mu a sa asase ne nya aban sase enti na ade no mo koye ye no mo koye ne sei nje say ono okoye ono ani din na wo so din na wo stress enya aban de no waka say wo besi ne dan wo aban sase ti adwiri anase bia koye krompo no na edin na sase no edin na wo mu no eye obi din enti no ade no mo ye ne sa abena eya roho sam pa onko se enti no asam ni mu oya ya dwiregu ya sani machines nso a wode eye nuane ya no mu ni ade free because nipa na wo ba ye no ono no owo power bi wo ba bia wo ni sa power no so even without notice eno kran so eno ne asem no yan kampo anche ne say oh afiada yi no nkron ye free here be ba bedwiragu but eno kran so ma e wo so ba me hu reason tia sasase na ye wo dia na because ye call a lands commission na me din pa na wa asase no so dia na ne jirigu ne ye de wen na yo wiase yo e ma wunti basase hu manso asase hu nsampa won kran titi wa na metie e serious wo be si dan ye wi a wutim na fe ne ye twen abo so kwabrane wusu twam hu se nipa wo sidan wan kanda kurasi wo ne abusua ba betiram afi no hunu se eya ban bi de ente ase adwirigo mo adwiri
be matete ne mowura mu se oda singing room bi mu na me se fia afi ne beso asokra wie ni sa eso an wo kɔ he nipa seda bobra chese me dwen nipa bi ho a ya mente ase na nsase ho nsɛm ka pa de sa bena ye ka se ye kan wa hwɛ adagye be boye because nsɛm bi kɔ so ya wo dwen ho a wonte ase when obi so seda bonitimu po se me bo wabro me ni pasa asase maton ma fie maton ma wana maton ma isa enti wo yesa de we no de na wonya ti ase asase ba ko nipa be du na wo mu din wo so na fe wo keka nipa ti abomo no te ne ba bi hwe nipa bre be ma party mitete mo wremu asevia no wose da bi ewiase ye na mo kɔ banyina wo adwuma na sɛ wo ofie a wo ye okay no watimi abɔ no homɔden akɔtɔ asase wo hu sɛ na hwe ni mu manso bi ani so watimi asi ne dan ade abɛtɔ bɛda bɛsɔre ye se hey manso da so nananom munya careful na mo chidifo no niema wo mo ye wo ma chidi mo dini na eye no se fe minimo bi a wono na adwuma wo sɔre anopa wo ya nso wote court dem no wo de court nkrata abra ne sɛ yasase eye normal ama no because eye na adwuma no te sɛ de ya sɔre anopa te eye adwuma no obi de no na wo hwɛ wo beje sika bi abi nso adi sika ni nyina wo beje obi obeje mansu hunu adaje seye sika seye aloyafo ojefa hwan chese mama yenye careful na nanom yesra mo sit up na mom ye hu nsase de ye odia ne de anya odia ade ne aton mo bi a ye hwese aton mo simesi ana obentem be ton mo bi foforo biem ade na wonkwa wo pre wo ho wo sesafo ne nyina sa ye ohene so ye di kro so ye den a omutube tonton nsase ne manipa dodo keka nkrofo ti bom sa no ye chichi wo nyina gum ese ye chi wo na mra no ne wo mu dipa na wo beti ba bia ade na mra ne kafa na nanom senya wo na nakra udin da so hwan family hwan family ade na mra ne ebi wo ma eye students na ye wa ban nsase na ye wo abusua de so ade ya ban nsase ye wo lance for ho mo ye in charge sanity stood for nananom ye wo mo ye in charge ade na wo mo ye ade na mra ne kafa me say obi kan ne experience wo de da ye be bie pa ye na me yesa me ne panyi ba kɔ no so owo nsase ho nim de ha wa ba yakwa no ha wa ba register ne ade me say wo yeso ye course wo benya wo nsase ho no enya de ketwa me say ye kan say wo bi nsuno mu abena enya easy o me say kran ha de we o mama nkofo bre nkofo ti ni suo ama yene na meno ho so kra ma yenya langards can you imagine na me say no afia wasi wo fie na we no manso a ye besan ne watwene e ka wo besan bowo project na wa ye ne ho no nye eka ketwa nti se wonni sasika na de be fight ya na ye agia no na we me kan sa na wada ne boys no so wada ukọ kan obaka cha say na me ye ho na mete ampanya ho na ote enti atete ne ha bia no wanhunu bi enti wode ne kwa court ayo obekọ court no so kwa ye be agen ye betu asedasa wo wade papa bi a wo ya na wo so ujai na wote court dem 15 years obi atweman so 15 years ama lawyer no kra so wa brent wajai case no enti se de ama lawyer foforo manso ba 15 years wo ya ne benya 15 years efie baako asase baako ada na no mo yesa nananom yesra mo ye wo National House of Chiefs wo ho omuso wo mandate ne ye nanu ya ohempon baako me gidi se me kai ne ye batem se be ya bruhini o kan sasem ne se omo anso omo ye ready ese omo beboa aban no Lands Commission ne ade na omo hwe sa ne ma na ekoso no esia no ekoba ebesi ahemfo ye ebinom ahemfo ni binum ekobesi omo so too much nananom mo mankuma anie omo so pese omo bo bra papa sebe ya omo so ma ani tutuntu wonsem ye beto asase ne na ye obi dia na dinokre mo ma nokre die no so ya na omo be kanso woto wie nso amedofo yankwa lance ho enti esika na nsa Lands Commission ko check no mo mra mehye ma o sa demarcation no na yenkohwe nipa ko ni din wo so ayi Lands Commission ansa na wotu esika ndenta na wo so ni nipa ni din na wo lance ho no mo so a mo ma ho no so ye me ni na ho emo bia na ada me say a lawyer for no kwa yebu o mo fa so na wo a woni mbra bia be na beda da boys ne beda da oh there be ya resolve it and I say oh yeah oboa se wo ko na din na wo so no nye ono na wo de asase ne ma wa me pacho dwane America o enantimpo dwane je wo kran kwa wo because nyasa manso abetwe ma nyina ba beto betwe manso ne sa entina nanom ya ceremony die mo binom momani na ho moma no kura na di no ma yenya asomdwe wate no pe die Awurade Nyankopon onko se eya
Ye nyina de ho ahye nyon ko se ye nyina ye nko se na nsaso ho manso a ye te so nye kuma ebe yi ayi edan ye yi a ke nam nko obi ade so ne de o je nkokoro yi mu munya sa da suban e wo mo so no ne langa asesamo no school be no ko ye langa no okumo bi free what do them free onam ne baby obi age obi asas want me anko hu biem nti wo yesa ya ma afia the inquisitor ya me signal no nti the inquisitor ne signal obi slogan no oh so why oh Dr. Baumia signal oh I see oh but say wo hoda dansa no ba you kan wa nje say wo kan mo bi so ati ase oh veti ase afia yenko ma me nchire mu nti nipa ma ho onwi wo wie ne atwa ho nko a say oh afia do signal what ase nipa de Ghana ne won bi be possible the inquisitor dia won so dia banie MPP Franka Tube ade ya ne say ayi posters yi de aso mu ditro wo mo ya ne Baumia ne dikan na ala ne dikan cha ayi ho ahwa hey eso mo ni na ho na mo omunya munya wo mo na de na take shape no mu matutu ayi na no de bia mo keka wie na si fom twan mo kasa na tonkrofo tiri du wo na mana atom ti batanya adwuma no ni asem no nti no ho asem so ne na allegation bi ne ya security analyst allegedly draw free fuel from police na police mo ofu ani bi no mo e ma obi free na ye den say yes o mo so de mema na de nti kura ma ho asem aba ne say police for na ko mo nya fu anwu o mo kem nti e ho no na me say obi anya hint bi say yes security analyst bi so agi bi free ho ba ya modin just onya the inquisitor na ne wan kasa so de security analyst no ye de yenim no ana say mo do so mu de na anim o ma modin security analyst o mo do so ye say etita de o mo bon kobo ne ade mienu bi din aba mitim but say one kind here obi ono akura mo na wa to ya na abeka the inquisitor no na ayi Eastern region MPP race no MP race especially they say Kingsley Agyeman na near Britain constituency yeah Ebuakwa South okay so ono na ye secretariat scholarship secretariat penino na Dr. Kingsley Agyeman ni na wo hwe eho abakosam no a na mpesa me de bro wo pe se kra na afmani shi me kan ho abakosam kakra 2020 no mu wo se changes bi ba so Eastern region kra minister ehwe form ma ayi owura Joseph Frimpong be faye na owura set ba ko ne say and then minister dey say minister set kwame champo wo so no so hwe ho ma ayi abefa OPK aba be fan sakra na nen so kwaku ya friend say samia wukunom owura Agyeman Kingsley Agyeman so de ne tia ba be wram tourism deputy minister makokreku mu nyina do mu ti chese kwofo do mu ti makokreku ekọ ayenso ano na hono was the last year na 4 years ago no NDC aje honorable yepe omatu no say honorable yepe so o say ko enti no wo mu peso mu say changes no e be ye aduma anasa yepe be fa anasa say na na ya tedi so do na sisi a ye the NDC MP a obetu honorable yepe dabi onanya yepe o ayenso ano asem na mekai dabi akwatia so yo akwatia na ayenso ano omo problem efia me say me former place na me ho eho chese ekwan no efia fin sawom chese ugina nsawom kra tumeto wo kwa yenso ano na ye wo ba bi efro so hum krabo akota honum ni nyina yanda ye yenso ano side so kota kra bi ni ho na me se wudru honum pa kwan a obefa so na omuto nwia no so no honum ye no mo nti akwan no abotan etintim akwan mu ayenso ano fo omobre enyo omonko na me no abena omobre omayi mompa ye serious me say ayenso no ni achichi ba bia wo ensawom ni suhum haya ya amfichi haya no udru ho beka se sa suhum krabo akota emse kota na tutu nti asi asesandi no ho so na yifri okrakumante wasa ho na ofri kota ho ofri ho ma ono aboyiro ho na ni kekan adwe omonye for now there okraku yiro ho because say science one for no maso ansuo aso ansa omahunu ni nyina ono abo ye pe ba ye wantimi anya bibi pa at the time no ono aso ko parliament asele committee on roads ni ade wona no ye chairman ekwan yi we ba o hyebu ada no mudi tu no eka ho bi pa eno mutu ono
no abo ye pay tino na Teddy so oba ye ya ankosi aga na menyi ni se Teddy be gina ba bia ka se because ne party ni power enti na boss na wo say no wan fa nya dwuma so ati ase ye ntia ye so anofo mo wadwuma ye o mai mo ano niam bebre ato sini na ya na me bisasa to jeje bebre ya na kwa hin ntia ya katu ango a to na ya jiji nya ya katu ya akwanye ani abeka hadwin o bi fie kwan je se no de ladder achede e na kwa ni fie enra me hu ya me sisa na tin so to a e de yete wana asase na efie na memo ebe me say eyi ase so no yi efie na se utimu ana bo agum afia ye wie na me was story bi wo the chronicle ha say oh don't worry me wo ha na mule Ose mula beba mula beba Tafia we wo delegate Democrat anu so enie MPP neck and so discuss special delegate conference and to page 3 a delegate Democrat anu so adiaba enro asade yete ye social media na no so ne namu no bugri na abu ni aid enenei won mo a kire won efa sa leak tape efa IGP ho no eno so ho asemunie mamenko eye page 6 sa abisim killer no yasa de ne kokko to bi ye be kokko ta ba Richard Apia na wonu kunkum nipa nkoda duom hye free mo se de wanya nantwi na mo no sa fe ne say ye say judgment ni nyina no e be ba am say next month na check here. Okay, 6 me na kwa kan but ya twen we ya man free car what mu be na condition say bon ka ho we did free di na cause ya wo twa fom and we mu nya sanko wodo no we did free we kum crofo man so ye wie ne na ehwe nkura no we erade edi pati nya bo frank ye papa ye nyina de mu hwe de ekoso e we ye tiri mu wo teacher obi ba atawo ku akwada kuno in the name of ochire wo mu football bo enne nipa bi senti ama enipa wo ya de bi kura na usiro papa ya nipa de enye nipa bi ani da mi twama me hu posi ni bi address gina kwan ho na me say na ye hwehwe yi hu posi ni hu nurse ni a wo be fane de natural care na papa posi papa na so ye de mi siro wa na metwam munti asa nipa bi sei papa ya asa wo Richard Apia who me twa na twede wo pepa no kura na ye a me de mensa kura wo na ni atunani na wo eh serious o wo kum ni pa free entu dia mama fancy na we ne fa ye ho gije enso na wode to interior minister nanim so act swiftly and tentam kura wode ho say wo kwa yensen twedma ho ana kwa bra na ebro adai adwuma ye ebrongo a hwe nnuan mu bia nam santwere adwuma mu wo makafie ebi tetedem ebi nso awu free emra bia anya adwuma so sora no fa uso TV uso radio upe bibieti na de opa so tu obi ho de na wo de ba na ye ka wo sementi ase sese enti eni interior ye so ye ni ye na bra ye ka ni se ya nso ya ni edue bu ye hwe ye nya hwe ye ebi mo wo mafunu mu nti asem enimu ntoto so aye o enti obi wo ho wontimi twa nyame enimu nyam ana nyame mere se nyame ne mere na che na ye adwuma nso atimi se bum enti won chesa no no ateki mra no enye eno de enye ti mum yenye careful sekuro nom ni ade afia ehaya na ya bo atiefo amane na eye teaser okay se soafo bi oyoba $1 million cash ayira yes in the house 1 million another 300k pounds me boss ba na in fact me say me read this story no obi be ka so na mo de we yesika mo wajuju mo haya na fiatie go for school awana honorable Cecilia abnada pa ono na yesoafo woni ni kunu ono ni kunu se omote abelempe e won kre haya na sese na Accra Circuit Court na asem na kodi wo nchen a wo mo te asem no so enti honorable Cecilia abnada pa ne kunu Daniel Sekufo empanyifo emienu ena wo mo house helps a wo mo nkan so wo mo medi ma ye tete wo mo nchen na wo mo ye adwuma plumber mani ade abie ena o mo wie ne sika no mo chese eye period no eye July edikosi October 2022 ena sa nyama we koso the odi kai patience bochi ono wo 18 years ena Sarah J ono e wo 30 years omo na sese kwadu na bom se omo wie sasika no na tie omo chese first accused eye A1 patience
ono so no mo chese sesi a ne boyfriend ene ne papa wo mo nyina so no court na twi wo mabo so aha na sese no patience no ene Sarah ya charge wo say conspiracy to commit a crime and 5 counts of stealing oma wia $1 million oma sanso awia 200,000 euros oma sanso awia millions of Ghana cedis and yentimi amodi millions of Ghana cedis if you hono na 30 years from July to October in terms of 2022 yo enti sika we ya yebobo so nyina na fi hwa no mo wiawia no yo yenkwa yenim eno achi nso no ye say patience ni Sarah Kroya nso no wo masanso awiawia madam Sicily Abnada pa ye say ne ntade ya ntade na no ntade na no sum sika 95,000 Ghana cedis inti ntade no mo wiawia ne 950 million handbag ka ho na ne perfumes inti wa wonni mo no abu Sicily Abnada pa no won wo da o ye minister in charge of sanitation ena honorable Sarah Joseph nso do mu na wo man fie no won na ekwo share gender ministry no so inti ne fodi na da ha ni ma na mebobo so ma sa no inti ne handbag ni perfume spray fe na ye mi agu ho no 18 and 13 years no more ya ma bi mu bail ti wo de afia tie na oyisa enufri won ma yese ne nkapo chain ne asomade no so ye $95,000 aha ai na dem kra ne asoma o mana enti ne wo so nipa ne nam hon ma e billions of cedis and dollars pacho ori yen kasa bebre enti we no me chese enti afia mi wie yo obo wi na tot enti e de no wa hu afa ana enti o se period no na wode amantie bia aho aha ena patience nko a sabre ye kan no o wi akente ponsia ai no ano sum 90,000 Ghana cedis ena wasanso na memma suit papa bi ye no so no osanso wi amako nsia settings ya na wo fa hin tambe no the minister mo tu kwan na so mo so ye operation na wo so wudi nti waja bi wo fi aso mo so be on beto aso ama ho ena ahanso $3,000 nti memma suit nsia na wo ma wi ano eno ye $3,000 ye intani cedis sa so ho na se ye kase ne Benjamin e wo 29 years so ye plumber se ono so no boy no wonu ye plumber wo fie ho o ma me fie ho wonu so de ho wo ye so no ne saka 180,000 Ghana cedis in terms of my one se sika no onya bi wo no Kwaku Botwe onu wo 65 years into patience Botwe ni papa no wonu so wogina mranim wonu so ensaka 50,000 Ghana cedis ena Malek Dauda wonu so wonya adwuma or 23 years wonu so ye ma no 1 million Ghana cedis wow ye supply inti ase demand and supply 1 million Ghana cedis wonya adwuma joje ye no de dey and o man kire mu wo ha go wa mre no nya enti judge ne wote na adwam ye he Anna Susanna Ekufo enti wama ye bail ya condition no ye one so no mo chese ase sika na she we o mo ko fa we bedam obedem o democrats kano ase eno na man ye ya afia nyi sika nketenkete ne yebobo so sa no wo bobo pounds so ne ade a wo se 300,000 euros $1 million millions of Ghana cedis enti efia sem na ye kan yo nya so office o efie o so de bakọ bank achiri da ben o so a o de ko hey obi bi sa se hin no nya scan na ndie wo ho asem so ya adwuma ana nya ha nkwa bi o ya adwuma foforo wa da investment bi so o ye no no wo ho but me no my point akura ne say so say wi ase no so wonya bi na mo anua bi akura no bi animo minim ho no nyo mo de na me ye ba me kire say wi ase ya ye ti wo ya wo ho sesi e wonya bi mo obi a bi obi a me wi obi ade obi amfa obi ade ba we mu so no sa de ba mu so a isi da ni bere wo wo mafa omo ni ko ne tie no omasesa no nya de keto ani bere wo wo mafa enti sese no enti awa his kan way ase afia obebusa kra na wunya bi mpo obo ya sra wa ama no enti aha dwen enye so bo no nye ba hwe sika nko a cash na sha no ho sa ofie egudro wam tina omo twetwe so yes oni ni kunu dem o oni kunu dem to ko sisi wa no ma twen no ma twen omko na omo ye mo twetwe sa no ti se kromfo a wache no se ne nko a wo hu se nka me mafutu ense nka wo twen kakra nka yi ta so eso wo se no wo twe